Dobar dan, draga djeco. Na red je došla matematika. Sada ćemo naučiti jedinice i desetice. Možemo započeti. Pogledajte što imam na stolu. Na stolu imam blokove i imam 2 stupa, zar ne? Da. Blokovi se nalaze na ovoj strani stola. Imam svaki blok zasebno, jedan po jedan. Od tih blokova sastavljen je ovaj visoki stup, jedan i drugi. Recite mi, mogu li od ovog jednog bloka sastaviti ovako visoki stup? Ne, zar ne? Treba mi mnogo blokova kako bih sagradila ovako veliki stup. Idemo vidjeti koliko mi blokova treba kako bih dobila ovako veliki stup. Može? Krenimo. Slagat ćemo pokraj kako bismo vidjeli koliko nam blokova treba. Treba nam jedan blok, još jedan, to su zajedno 2 bloka, još jedan, to su zajedno 3 bloka, još jedan, to su sve zajedno 4, još jedan 5, zatim još jedan zajedno 6, još jedan zajedno 7. Treba li nam još? Treba. Još jedan, sve zajedno 8, 8, još jedan zajedno 9 i treba će nam još jedan. 9 i još jedan je zajedno 10. Da bismo dobili ovako visoki stup, treba nam 10 blokova. Odlično. Rastavimo, vratimo ih natrag. Kada sam ih rastavljala, kako sam ih rastavila? Da svaki stoji jedan po jedan. Pa ćemo mi ove blokove nazvati jedinice. Izvrsno. Ovo su jedinice. Stup koji se sastoji od 10 blokova nazvat ćemo desetice. Može? Izvrsno. Pogledaj što ću sada napraviti. Što sam ovdje stavila? Da, stavila sam 3 bloka. Što smo rekli? Što su nam blokovi? Jedinice. Od blokova od jedinica možemo napraviti stup. Ako imamo 10 jedinica, napravit ćemo jedan stup, jednu deseticu. Odlično. Ja ovdje nemam 10 jedinica, nemam 10 blokova, nemam niti jedan stup ili jednu deseticu. Ali što imam? Prebroj. 1, 2, 3. Imam 3 jedinice. Bravo. Ako ti kažem, pokaži mi jednu jedinicu, što ćeš pokazati ovdje? Bravo. Jesi li mogao pokazati ovo? Da, jesi. Izvrsno. Jesi li mogao pokazati ovo? Jesi. Bravo. Sve je to točan odgovor. Ako ti kažem, pokaži mi 2 jedinice, što ćeš mi pokazati? Hajde, pokaži. Bravo. Mogao si pokazati ovo. Ovo su zajedno 2 jedinice. Što si mi još mogao pokazati? Ovo. Bravo. To su zajedno 2 jedinice. I koji je treći način? Što si mi još mogao pokazati? Bravo. Ovo su također 2 jedinice. Slušaj sljedeći zadatak. Daj mi 3 jedinice. Što ćeš napraviti? Uzet ćeš sve 3 zajedno. 1, 2, 3, zajedno 3 i dat ćeš mi 3 jedinice. Ja ti kažem, zapiši to na papir. Što ćeš zapisati? Pa zapisat ćeš 3 jedinice. Zar ne? 3 jedinice. Puno je to slova, zar ne?
Idemo to skratiti. 3 jedinice ili možemo pisati 3j. Lakše, zar ne? Napišemo 3j. Pomoću 3 bloka, pomoću 3 jedinice, ne možemo napraviti deseticu, zar ne? Ne možemo napraviti stup. Ali pomoću 3 jedinice možemo napraviti neki broj. Koji je to broj? Bravo, to je broj 3. Pomoću 3 jedinice napravimo broj 3. Broj 3 ima 3 jedinice. Reci mi, koliko broj 3 ima jedinica? 3, izvrsno. 1, 2, 3. Broj 3 ima 3 jedinice. 1, 2, 3. Bravo. Vratimo se mi sada na stup. Ovaj visoki stup. Prebrojimo još jednom od koliko se on blokova, od koliko se on jedinica sastoji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedan stup, jedna desetica, sastoji se od 10 jedinica ili 10 blokova. Kada bih ti rekla, zapiši mi ovo slovima, što bi ti napisao? Napisao bi brojkom 1, jer ovdje imaš jedan stup, zar ne? Imaš jedan stup koji se sastoji od 10 jedinica i zajedno čini jednu deseticu. Pa ovdje vidiš jednu deseticu. Ovo je jedna desetica. Zašto jedna? Je li jedan stup? Je. To je jedan stup. To je jedna desetica. Ima 10 blokova. Ima 10 jedinica. Jedna desetica ima 10 jedinica. Kako bismo skraćeno napisali jedna desetica? Imate li prijedlog? Vrlo slično kao što smo skraćeno napisali 3 jedinice. 3j, kako će onda biti jedna desetica? Pa da, 1d. Recite mi, koji broj će nastati ako imaš jednu deseticu? Jedna desetica čini broj 10. Ovo je broj 10. Jedna desetica je broj 10. Broj 10 se sastoji od jedne desetice i 0 jedinica. Odlično. Nastavimo dalje. Imamo jedan stup od 10 jedinica. Izvrsno. Rekli smo da je to broj 10. Od čega se sastoji broj 10? Od koliko desetica i od koliko jedinica se sastoji broj 10? Broj 10 se sastoji od jedne desetice. Zar ne? On se sastoji od jedne desetice. Jasno? Imaš jednu deseticu. Imaš li još pokraj jedinica? Nemaš. Jedan stup se sastoji samo od jedne desetice i 0 jedinica. Zašto 0? Imaš li pokraj još jedinica? Nemaš. Upotrijebio si svih 10 jedinica kako bi nastala jedna desetica. Uzet ćemo jedan stup, jednu deseticu i uzet ćemo jedan blok, jednu jedinicu. Što tu imamo? Imamo jednu deseticu, jednu deseticu i imamo, što još? Jednu jedinicu. Imamo jednu deseticu, jer se sastoji od 10 jedinica i one čine jednu deseticu. I još imamo jednu jedinicu.
Kada zajedno imaš jednu deseticu i jednu jedinicu, što misliš koji je to broj? Bravo, to je broj 11. Ne vjeruješ? Idemo provjeriti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ovih 1, 11. Ovo je broj 11. Broj 11 se sastoji od jedne desetice i jedne jedinice. Pogledaj dobro sada ovo. Što ovdje imamo? Imamo jednu deseticu, zar ne? I imamo 1, 2, 3, 3 jedinice. Izvrsno. Idemo onda to i zapisati. Imamo jednu deseticu i imamo 1, 2, 3, 3 jedinice. Izvrsno. Koji je to broj? Koji se broj sastoji od jedne desetice i 3 jedinice? 13. Izvrsno. Ovo je zajedno broj 13. Idemo prebrojati da se uvjerimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ovo je zaista broj 13. Broj 13 sastoji se od jedne desetice i 3 jedinice. Kada ti kažem daj mi 13, daćeš mi sve ovo. Dragi moji, ovo bi bilo sve za danas. Molim vas, riješite sve što imate u udžbeniku kako biste ovaj sadržaj dobro naučili. Sretno!